Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saat nanti suka mana? Ini orang lajeng ka dusun Cibitung. Ya di paling ujung kulon desa Cipunagara. Kumaha Serwana, ayo. Alhamdulillahnya tiap daerah, tiap kampung, wah, nggak gaduhan, kelebihannya masing-masing. Yang tawisna tadi aya anu alam, kelebihan aya anu tinu kegiatan masyarakatna bertani, berkebun. Sepertinya saya menemukan kunci nih Yamaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak sadayana anu ngaraos kehilangan kunci motornya. Ya, kunci motor Yamaha. Ya ku abdi kapenak ya di Cakatugu. Pami aya anu ngaraos kehilangan kunci Yamaha, ya duka motor naon bikin aya anu murag. Mangga ku abdi ya disimpan di tugunya di dieu nya. Ku abdi disimpan di dieu. Disebarkan weh. Ku abdi disimpan di dieu tah. Saya nuhun. Wah, mana oi yang ayo Tipayun. Cibitung. Sekarang langkung kami di desa, di gedung desa Cipunagara, kami ke Cibitung, sekarang langkung 15 menitan. Sekarang 15 menitan menuju ke desa dusun Cikendung, tapi Cibitung. Ya halodo lah. Ya aya kene anu langkung tebih ya ka dusun Ciwangun. Jadi nanti finish di dusun Ciwangun insyaallah. Ya Allah marangkeun.
kalau doma enak teh jalannya. Pemandangannya sangat indah. Senyum, salam, senyum, sapa, senyum, sapa. Sapa dulu, lalu salam dulu, sapa dulu, lalu senyum. Apakah itu? Dia kawasan Cicereu yang lagi viral nih, jalan viral. Wow. Pemandangannya memang sangat luar biasa. Ada beko pemirsa. Bener Pak. Lebaran jalan ini ya.
di Kedusunan Cibitung ini aya dua, aya Cibitung Wetan, aya Cibitung Kulon. Nah, orang ka Cibitung Wetan heula. Bener lah. Ka Cibitung Wetan. Lesan itu aya wargi orang silaturahmi. Lebaran jalan dan Pak longsor. Dan Pak banyak orang yang tak aku kenal. Nah, biar sampai Dek, kata si Isma nggak aja gitu, kayak dia. Nah, kita masuk kawasan Cibitung Wetan ya. Alhamdulillah ya tos dugi di Kampung Cibitung Wetan ya mangrupikan masjid nanyata namina Masjid Al Amin ya tinggal ka dieu. Nah itu masjid orang lebat teh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya mangrupikan Masjid Al Amin. Oh dikunci begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ia mengapikan Masjid Al Amin Cibitung Wetan. Ya tempat kanggo sarung kena yang sejabina. Insyaallah alhamdulillah. Ya Masjid Al Amin Cibitung Wetan. Orang lajeng di doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Lanjut. Ini suasana di Kampung Cibitung Wetan. Siatas permanen.
bangunan atas permanen. Kena menuju ke Cibitung Kulon. Oh, punten ngering iya motor sih teh. Mangga Ibu. Kalau jeung nyata menuju Cibitung Kulon. Anak kalau Lembang film macam ni. Gampang Andi. Di dia no tengah kota. Itu ayah tahap kota. Hati-hati ah. Siap. Lalu ya tadi tuh. Oh. Ah. Kalau dodanya? Ya. Siap. Mau, Mak? Iya, Mama. Nah, yang masuk ke kawasan Cibitung Kulon. Kita rupikan ujung Kulon di Desa Supenegara. Dan Pak, oke, kita sampai. Allah Akbar. Nah, sampailah kita di Masjid Jami Al-Ikhlas. Di kawasan Cibitung Kulon. Luas sekali. Oke. Alhamdulillah abdi tos duwi ka kawasan Cibitung Kulon. Tadi Masjid Jami Al-Ikhlas. Ya halamannya sangat luas. Luas pisan ya. Nah, kelilingi wow. Masya Allah. Luar biasa ya. Enakan. Cibitung yuk. Menunjukkan jam 2 siang. Alhamdulillah nih udah mau memenuhi target, tinggal beberapa kampung lagi. Hanya saja jaraknya terlebih lah, hitung
sekali weh. Sapoe bisa apa itu desa coba desa bangsa paya tapi ente kita coba dulu ini kapapai. Alhamdulillah ini kapapai sadayana dinten ayeuna. Nanti ya besok kita lanjut. Pak. Support wae. Jalan menuju Cikandung. Wow. Indah. Terus biasa juga terus biasa lewat. Dan Pak, Masya Allah, kita dia, wow, yang sumping di Cikandung. Langsung kita ke alhamdulillah. Hey. Sumping. Kadi ya?
Di mana ya Pak teh rumah? Oh, di ujung. Damang. Alhamdulillah. Aduh si cantik. Ini Dia cantik. kakak dia. Nya Lira. Ieu nu jaya nu ngawas henteu. Mana? Oh, acan. Dia biasanya lagi hari Jumat sore. Sore apa Henteu. enggak sore aya engke asal. Oh. Iya sih. Ngiring iya ningalan. Alhamdulillah yana dugi ka masjid nu aya di Cikendung. Ujung Kulon di Desa Cupunagara. Nah, ya namanya Masjid Al-Jihan, 2 tingkat. Di tempat mainan barudak, alhamdulillah. Megah ya. Kurang tinggal kalau betah kumaha. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iya suasana di Masjid Al-Jihan. Kita beuna lepatnya ya Al-Jihad. Sanes Al-Jihan tapi Al-Jihad. Ya suasana di lebat masjid, masya Allah. Megah. Bagi ya 2 lantai. Mulanya ya batasan di timur tengah ya. Al-Jihad Cikendung. Kanggo tempat wuduna ieu di dia. Ada 2 tempat. Jadi tengah hiji sarang masjid. Nah ya suasana di Kampung Cikendung. Tos iya sih tos hampir permanen sadayana bumi-bumina. Pakai tapi aya bumi anu menarik perhatian abdi. Tadi tos ngobrol sareng ibu-ibu anu di warung sawarna ieu butuh bantosan. Mugi aya anu tiasa ngabantos buah tina materi atau napi segala rupina. Oke. Alhamdulillah halodo ya namanya banyak. Kemarin mah hujan we. Iya mah rupikeun longsoran anu ti tongoh teh ti jalan. Imbasna dugikeun ka dieu ke jembatan penghubung Cibitung sareng Cikendung. Ayeuna lajeng deui. Waktu tas nunjukkeun jam 3. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah perjalanan di Cikendung terus Cibitung, ayeuna menuju ke Cisegel, terus Bakanoa, Cilutung, dan terakhir Ciwangun. Ya saya beres sarin. Wow, beko tadi gini. Kami hujan ya bakal ya. Ayolah jalan anu viral ke Cupunagara ya. Jalan Ciseul.
Ayo. Nah. Jangan yellow. Soalnya bolak balik cuman posisinya yang penting kan pulang Cibitung lah jam 3:10. Datang di Cisegel. Oke. Karena Pak. Masjid di Bakanwa. Ayo mangrupikan masjid anu aya di Bakanwa. Urang lebet. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Suasana di Masjid Bakanwa mewah. Alhamdulillah orang netepan asarela di dia sebelum lanjut ke Cilutung sareng Ciwangun. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, ini suasana di Bakan Loa. Namun dia di pesawahan, masya Allah, luar biasa indah. Wow. Oh, itu masjid. Oke, kecil. Suasana di Kampung Babakan Loa. Suasana di Babakan Loa. Oke. Bang Abah. Lah. Ui, keur naon euy? Ka Ciwangun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rafi'al shani wal rajim ma'at fatayyati kita belok dulu sini. Wilujeng Sumping di Kampung Cilutung. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Cilutung. Bener Pak, Kak Lebak. Hey, hello, hello. Oke, mari kita masuk, Oke.
Nuju naon? Ngadawuh we. Dek ka masjid. Oh. Punten ya. Nya. Sibuk teh. Bade ka masjid. Teh Mai nuju ka dieu itu juga motor Mang Dede. Oh, aca. Hah? Oh. Ya udah bade ka masjid. Hiji deui Cibrewok. Nuju ngalukis. Hadiah lah. Mak, sampai we. Ya, tinggal ke masjid itu, Mak. Ka dieu nya jalan. Nya, nuhun. Heh. Ka mana? Bentar, Mak. Oh, ka dieu. Wah, doang. Wah, doang. Hah? Gimana? Tos mapai lembur. Anu tebih nama itulah anu soak mah buni kasih. Tah saya cuangun. Alah, kalah nanti abuat di jalana. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kawitna masjid naon Pak namina teh? Al Istiqomah Cilutung, Kampung Cilutung. Alhamdulillah. Dua terakhir Kantun Ciwangun hiji deui. Alhamdulillah ya Allah. Suasanana luar biasa. Kuningan juga emas, Masya Allah. Megah. Masjid Al Istiqomah Kampung Cilutung. Oke. Ya suasana di perkampungan. Wah, Akbar. Punten Ibu. Sudah pertama kunci Cilutung. Mangga bade ka Ciwangun heula. Mau di mana mau? Oh, tengikut. Ikut. Ka Ciwangun heula mah. Iya lu. Jeung si mama ka dieu? Jeung si bapak. Oke. Si kamu kata. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna menuju tempat terakhir eta Ciwangun. Wow. Menunjukkan sekarang jam 4 sore. Ini jalannya cukup terjal. Ya kalau dol ini nombaknya belakang. Allahumma sholli ala nabiyil hakimin Muhammadin wa ala alihi
Selamat datang di Dusun Ciwangun. Wow. Wih, Pak. Dev. Bentar. Bentar, Bu. Bentar, Bu.
Hei, saha ya teh? Nyai, ini ada mang? Hah? Nah aja. Alhamdulillah. Nyai di mana Bumi teh? Oh di dia. Ya tenanam. Si anak ke mana? Di Tonggoh. Di Tonggoh di mana? Cek teh di mana? Oh di Lebak. Oh. Ini juga ngarawasnya. Sah jacer budak. Berarti geus ageng. 2 tahun, Masya Allah. Ya kalau sehat sih mama si bapak. Nah itu damang. Itu jag. Ya hatur nuhun pisan. Bade ka Pak Aceng menawi aya kitu. Aya teh namina masjid naon? Diapalin anjeun lagi. Kumaha. Anajah. Ujung Semping di desa di Kampung Ciwangun, Masjid Anajah. Aya duanya masjidnya. Ya hiji nu dihanap Nurul Iman. Oh iya mah Anajah. Alhamdulillah jam 4. Dewi nasak jam sabaraha ya nu ngaros? Sedap deui. Kala bakeula nya. Ya hatur nuhun pisan. Soalnya ngabujeng waktu sudah ti enjing encan uih ka bumi. Ini ya. Masih ada 2. Tadi teh Masjid An-Najah. Allahu Akbar. Bentar nih Bu. Ka masjid iya Bu, ka Lebak. Sana pengantin Ibu. Bener nih. Aduh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh. Allahu Akbar.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tadi di mana? Aduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hampir saja. Hampir saja. Astagfirullahaladzim. Oh, nujung awas. Tesnya awas. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirna abdi dugi di masjid terakhir, Masjid Nurul Iman nu aya di Ciwangun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Misi selesai tapi aya nu kalewat. Eta masjid Cisegal. Tapi insyaallah mungkin orang ka ditu. Nah, ini suasana di Masjid Nurul Iman Ciwangun. Waktu menunjukkan jam 4. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iya, salah sawias masjid anu masih kaneh gaya anak kos kapungkur. Halamannya masih kaneh lalega. Insyaallah. Aduh, ruas kaneh deh jeung japan. Alhamdulillah sadayana tungtung wetan dugian ka tungtung kulon parantos di amprokan ya. Mung hapunten panginten da ngaeksplorna teu tiasa sadayana kasut kumargi kabujang waktos oge ninga cuaca tadi meskipun panas tapi sempat cedem. Ternyata dalam satu hari kita berhasil melakukan misi eksplor suku Nagara. Ayeuna waktosna wih tadi kalewat ka Cisegal. Hatur nuhun kana tos ngabantos kana segala rupina biar kahibur. Ayeuna waktos jam 4 jantan aya waktos ke istirahat di rumah. Langsung nanti kegiatan selanjutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Manapun tanam teu tiasa lebet ke masjidna kumargi nuju anu ngaraos, jadi kita menghormatilah. Ayeuna waktosna wih. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Punten Ibu. Nah,
punten. Alhamdulillah. Akhirnya tadi di jalan tempat namanya Mandog Mayong, mangkat tong sana lihat cuacana pas mulai teduh, ditambah kondisinya tadi itu aduh melemah capek. Kata tadi pas ke Hanap papasan sarang nusan tuh berarti golenceng, Masya Allah. Jadi ya lah kita tetap berlindung ke Allah. Alhamdulillah ternyata sampai 12 jam ya, ngomongnya masih sisa kirangan lah, soalnya tepul lamun teh mah di tiap daerah pabrik disut. Dan Pak kembali tadi ya abi udah gua ke lah gitu, apakah udah gak tanggapi mual gitu. Tapi alhamdulillah udah gini ngomongnya tiap kampung pabrik tiasa ka explore naon wae anu aya montea mah anu tiasa ditonjolkeun di kampung eta, tiasa di promosikeun. Namun insyaallah kapayuna panginten mugia tiasa hiji-hiji di eksplorna. Ya mah etang-etang uji nyali we. Etang-etang mencoba menantang diri sendiri apakah mampu atau tidak. Tadina pada dinten Sabtu mung pilih aya kegiatan di sana jantan ayeuna baru hujan. Hujan ternyata. Ya Allah, doakan hujan ya Allah. Yang penting mah yakin. Ketika yakin ternyata hal yang tidak mungkin pun bisa jadi mungkin. Karena tetap semangat, harus tetap semangat. Nono dilakonan, ya kita terus jadi jalanan. Jadi nikmati apa yang kamu kerjakan saat ini. Oh, tadi udah hujan, tadi udah turun hujan. Lihat ke agak hujan. Bismillah. Wah, Allahumma arhamna bil Qur'an wa
hujan turun. Jadi wow, Masya Allah, Allahu Akbar. Tadi kita hujan halnya pas angkat, tapi enak hujan lumayan. Yang gede nih. Hujannya. Oke, aman. Nah, dia nyata masjid terakhir. Nyata Masjid Cisegel. Alhamdulillah. Tas beres. Langsung hujan, barokah di Allah. Nah, mau menuju aya pengawasan di Lebetnya, jadi kami itu biasa tadi tuh alhamdulillah pokoknya nyata selamat, tas beres sadayana reg ya, hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.